abusuya yasan ema aha ya mo ache yasan mo adwo ebia se na mpani aka na sese bi woda so ne so wanti asem foforo na chese sada no na no ankoyi kra ne ebusa wo hwan na se wo bia ko bo obi dogi ewo mayem Ghana politicians ye busa eye hwan ya ye de asira kese na ebema ya boa from na bi na omtimi ebo ye na chi edom ye Glitter Grow Cosmetics anso na General Organic Foods and Kinaata Herbal Center busuya number si na edi ehin no de se wo de didi estenko papa what ya se ko de ko pie Kinaata fo akache na bibia intimi enkoso kama medium je so be so fo nana K Jesse Abrante na ide di wadan se na me adoma China showdown 4th November koso pepe ensem bebre na chese Fragberry aspirant yi wo mo kan Canada Agyapong akwa kan asem sesi wo bie na no kan asem bia Samira Bawumia na wade ebegu Samira Bawumia so se Canada Agyapong wodi dia ye hye pe chese wo hu de won fa na ho de nya na okeke kan asem bebre na ye busa se aso amonefo mienu what is happening between the two of them edien na koso wo wo mo entem na ye busa wo yesi obi akobo obi dogi anu nti na mfoni ba ko mienu bi de na baabi a ye kire se eye no kre na ye busa se eye hwan eye no kre anase enye no kre busia me na ne hu sim afi ye ba ye babodi ye dom ne hu se nipa kro eye wono a anase enye wono a eye showdown na mi adoma ba so ye da ne hu sim ye ba sisi a me wo London baabi a me wo ye Walthamstow wo hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London bebia wo contact me mami wusu anase Helena bebia wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e de abrel se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enkun bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enkun no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya glitter and glow na wo start beginning no ube hu se repair wo kala no ube ye kama ube ye kama se de mi gina hoy small girl he enku no baby nya fe na wo betete samna asra wo ho obi ho na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me kan landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frɛ me numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kyerɛ me a me sort problem na ma Glitter and Glow na ye wia ne aba organic product nso konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekese powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba London so a contact mami wusia Helena bebia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glitter and Glow was a pika ebusia yasamo makwa abeda se so timi je bre metimi kokko dane ho kakra ede eba na wanka se ebusia wudi hu adanse se Ghana ha se no eba na mane osem de a eba no eye MPP ni NDC de nche se adaje eni posu wudi agro obi be bo tai na nyam ya adom so a ye kina eye 4th of November primary se eba be koso no ye de select the flag bearer na ebusia enche na wotwe yam na behwe a ye mame Samira Bawumia ede nse bi ba beto obonten fa kan de Agyapong ho na no na se ntwafo yeso ben e de ball onimnam for Canada Agyapong akompre kon bi san se ejei nsem se na Ghana second lady Samira Bawumia wode to abonten e de afa ho na Canada Agyapong so wono de sisi na kwa Ghana betima fa so obefa no to apafira e na ehia no se wo ye na adwen se wo so Samira Bawumia asem yi so a ebekwa kowie se na wode wone Dr. Mahmoud Bawumia awade ebeti se ta ebeti ntontan ye betweja e de atum na no yanka bi nhemu Ghana television
ya da sori ya obesie Twene Jonas Samuel Twene Jonas wasan de baba tum se hwɛ unim Ghana for me my ho se bi aboa bi a metetetetete miase ensem a ekoso no enye ne nya na betimi da baboto abonte na Twene Jonas tema wo se de ntia Samira Bawumia ene ona bo kra de Agyapong wo mo beef na akwa something which is there I say bola suja no funu I say kra de che won kasa no wono kra de wono aya Twene Jonas se wonim video da ho pefe just evidence fifila fila pa dam se kra de Agyapong ache Bawumia ejire no aya Samira to Bawumia watena wona Gambia wa body doggy hot one papa na o can say ono de on pese obe exposing kophobia but omo share na afi omo ni agura se fata na busuya yenko na kokoswe video no ebi efa bra na tie de ensem a Twene Jonas expose we de o chen ana se kra yenko na kokoswe emfa na sisia oni ni o shisha adwuma de gu Bawumia so serious ba I want fucking Akofa are you radio presenter for Abetina ona o ma shede any interview and o mo bisa ni say na Bawumia yiri kodi watem no ade na on responding no see on responding a chance that you are responding you say or no nkahi because okoka bia Bawumia ayiri Samira Mohammed na wari ebegu unim ni nti adogi ya Kennedy Japan abo Samira Mohammed nya dogi ke 20 opa Oba bekani nyina ai awari no ebegu nti ntime nka ho ono a odi Bawumia na ayire no nti abori ade munko bisa Bawumia ze edi a question no bisa misa atatama na Mahamati so question se obisa me Kennedy Japan ya bado o kwasi a unsu the same question na obisa misa ata obesi ya na wo so ya hwe ye fi se eda wo befum no obesi eda nduru ho no ma obi ensi chodo emfa mato ya dasra kese ye na ebema ye abofo abena bi omtin abo echido ma ye glitter and glow cosmetics Samsung na general organ foods and Kinaata herbal center ebushia Twene Jonas yo de asembebo Twene Jonas de asembebo de asembeba ebushia ya dasra kese ye na ebema wo se otimi age bre ehwe ya sere bi nso enko emfa ma ye me producer on duty and Edmond Pokusechi fucking bag me so am dey say me ba be somo me jam dey so me dey mosomfo nana K jasi abrantie number se no na edi ahima we kasamfo na se frɛ na ne omo endi enkita ho ya mahwefo nyina achi ya mama ha esan ya mama dwubia bre se no ya besan no odi ahia mama refi se obe subscribe be follow be comment na wawo na gombia kese pa edi amofoforo bre se mu no me no sa be di ahia mu makrao Oh, Doc. Yes, I know Doc. I want to know your day. No, that's why she I've said, you are not turning your no, say the young cook. So, your stomach was up, said the young heartburn, so I become. I don't cry, the meaning said, if you are being forcing, I don't know. Test results natural say when you malaria when the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac, and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything I take to Mac. I'm on my free. Tinatet Malake, Ayama Ubia when malaria fever, and a Tinatet Tomac mixture, Ayama Ubia when heartburn, indigestion, and an yem Ayanea. Tinatet a dream, FD, I should magia to say a year.